ngathrai ngade kawai naki MLA kabam juk ketiap seng klem dalit thai su patba haka uniform ka bangat mu bangan yele election ngampat ju I jendat ya kanu ka party bat ngampat ju long indiscipline bat ngakwa ban IP kawai ka clarification pindup ya syai ngade ke NPP bat lada kadon dakuway pat kajingpin kre ka pangasngu don kaman le ngan sa pentip ha itay por re kumbakalong menta ngam kibin re kam don kanu kajingi cengai bat nu re kasulong ba ki nong yalam jong ka party ki badon ha ka sarkar ki long ki bre ki bubun kam ti kumangi ki MLA ki badon syabar jong ka cabinet papin mudur ba nginya selok bat ya kendu si ya kedu iki nong yalam ru kalau ko ba kelas sibut namar ba kilong ki bre ki bubun kam bat kam dei kijing sisha ngatarai hakini kita yo ki bna ki baladem pila yo I bangalali tur lang but ki leaders jong ka party NPP pila yo I bangalong discipline ban nakwa ban pensyai kadari kani balada don mano baya kana kumno lada mihi nakasentur jong nga katrai tikan bahab opia sngap shwa bat ngan sepen I bahabang iwan bat ngiyale ya ka election ngiwan da ka purpose ban serve yo pat om yalade kasuki kawan kasuki kalen bat don mano bala ban ken try ya kata kasuki long menteri bat tangan amar bangam dei ke menteri kamut bangam la bangatri ki kam bala ben syat anga ka constituency jonga kadang dot kam yanga ki schemes ki projects ki basateng ki dangbun wat kerki kadang bun kapur mat ngadai ke NPP bat ladang ala temu ban peri kata ngin siya pentip yupi bat ngan sawan siya ka election hak ta kapur namar ngatarai pila yu ihi ngimju ketiap seng klem dalet thai su pat ba panyele biang ya ke election hon ke politics kala nang per kanang mi usnem pila nang yu I kita kijingya yan na kaway kaseng sa kaway kaseng kam di kabathamay nadu 1972 ngatharay pat don uway ru une ka leader baklem lek na kaway kaseng siya kaway kaseng abadawa kajing dawaru kam day kajing dawa shimen bakwa bor bakwa power kumakiong ringi wan bat giwan lang bat ki agendas jungi kilong clear kini kijing dawa jong ka constituency jungi kini gide ki pihak pendem kajing kular hab yaban bat kumbakalong menta ka meeting NPP kat bakot ngalen bat ngam pinum yo I yanga ba ngan long indiscipline ngatharai ni hap mani pikir kata pinum yo ngawru yanga mangan ben yinu nganom kondem ru yinu naman hakajing ya telun jong kajing ya day lemba ka politics kumboong haktin pareng kidon ki ups kidon ki downs Henry ka discipline ka bangidi ban pi hakajing long senior ka jongi kalong kabadon kam hadu kata-kata kenang bangin hikai ya kitu ki badang wan thamai ha ka politics kumno kidi banya chakman bat kumno kidei ban bat ya ka kular balaklay hakman upat ba hakapor election